掌聲響起，標準龍公開組500米總決賽嘅賽事就隨即展開啦。可以見到咧，6支嘅隊伍咧，亦都係非常之快啊！咁我哋見到咧，3號嘅中國南海九江啦，2號嘅橫琴掌克龍舟俱樂部，以及我哋4號嘅泰國國家隊啦，就率先係搶閘出咗去啦。咁而5號嘅澳娛綜合金禧、1號嘅中國澳門代表隊同埋6號嘅中國香港代表隊，亦都唔輸蝕啊！緊隨其後，繼續衝住上啊！咁我哋3號中國南海九江繼續帶緊頭，究竟係咪真係佢呢？我哋睇下中轉站。好，咁我哋3號航道中國南海九江啊，真係依然領第一㗎。咁接住落去係泰國國家隊啊，唔知佢可唔可以力壓九江啦？咁我哋依然見到係3、2、4之爭啊，分別係3號航道嘅中國南海九江、2號航道嘅橫琴掌克龍舟俱樂部，以及4號航道嘅泰國國家隊。做聲唔該。It's absolutely incredible, the speed, the rhythm of this China Nanhai Zhejiang team. The male version, let's say, in lane 3, they are fabulous, absolutely fabulous from the beginning until the end. They are dominating this race. We have Thailand in lane 4 and Henchin in lane 2 trying to keep up with them, but it's quite impossible. They are rowing just too fast. They are just too good for the rest of the field, and with 100 meters to go, the only question is who will become who will finish second and third. Wait. 哇！嚟到賽事嘅最後啊，見到咧，我哋3航道中國南海九江咧仍然有領先嘅優勢，但係隔離4號嘅泰國國家隊咧俾佢好大威脅啊，因為大家只有唔夠半條龍，咁但係好快咧迎到終點啦，咁啊第一位衝線咧仍然都係中國南海九江，恭喜晒！第二個衝線係泰國國家隊，第3號衝線就係橫琴掌克龍舟俱樂部啊，接住就係中國澳門代表隊、澳娛綜合金禧同埋中國香港代表隊嘅，恭喜晒嘅6支隊伍。好開心啊！見到呢場賽事真係非常之精彩，即係感謝所有嘅參賽隊伍為我哋帶嚟一場好精彩嘅總決賽。咁啊，再同大家講一講啊，因為啊真係大家都熱血沸騰啊！咁啊，呢個中國南海九江係第1名衝線嘅，第2名衝線係泰國國家隊，第3名衝線嘅係橫琴掌克龍舟俱樂部啊！稍後有時間嘅時候咧，再同大家喺度講翻呢個時間究竟係有幾快啊！做聲。Muito obrigado. De facto, começam a faltar palavras para descrever estas equipas da China Nanhai Zhejiang, quer a equipa feminina, quer a equipa masculina. E uma vez mais, uma demonstração impressionante de velocidade, de talento por parte da China Nanhai Zhejiang, que vieram aqui uma vez mais tornarem-se campeões agora em 2026, depois de uma corrida perfeita em que dominaram desde o início até ao final. Parabéns. Em segundo lugar, também parabéns à seleção nacional tailandesa.